Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah tarbiyah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berterdapat ruang Perlu petunjuk dunia pemati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita sudah berada pada malam ke-28 dalam kondisi sehat walafiat. Sebab mani Allah Ta'ala di napanjang maklapulabuangi perpinjaman nasabah tuman yang patui itu napanjang maklapulabuangi warang-warangna. Narik pengalaman tahu letih tidak boleh pengalaman. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Masa narik community mati cara pinjaman de na yulle lak ini na pinjaman angkai na direksi pengalaman. Pengalaman sendiri janji di makadawama ampa patun min syai fahuwa yuflihuhu. Ini tahu balanca, jadi tiwa-tiwa niscaya diselli Allah Ta'ala lebih maiga panaiya na balanca. Biasa makadan dari ruta, makadan dari kologi, mabalanca, jumpa kiri pasai, di persuirita, melo yak kamajaran, ayat kalupay baca iro, wa ma ampak wa tumisyai, wa huwa yuflihuhu. InsyaAllah napalisun ki Allah Ta'ala lebih maiga pinaya. Jodoh iwasangi maskara dari ketuaan yang patue melo mesti dalam mersi. Bayangkan mereka foto ini panitia lebih bermasuk di bingung sampai malam terakhir. Apalagi dari sekolah lapor, pamalat itu tuh dari masih dekat ya sekolah lapor hari yang besar. Empat sini pula itu saya ditambah sisi bawah pasti dekat, masya Allah. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rewo kipe memaskariru papenya menna pung Allah Ta'ala benenge melo iriuki namoni sininna daunge ridino mioti yaki pancaji kertasa sininna takki ajue pancaji polopeng nainappa sininna waina takki pancaji dawa majappu de naulle moki mana ngi sininna papenya menna pung Allah Ta'ala. Namun ditambahi pada timur. Kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jitna bimithlihi madada. Oh, luar biasa. Naimana rupa penyamangi nawire mana ngilor rupa tawe diserahkan kepada manusia. Itu demi untuk kebaikan dan ketenangan, kedamaian manusia hidup di dunia ini. Jadi luar biasa papinyaman pengalaman. Meskipun dari koiritai papinyaman batasi pengalaman, itu pun dibatasi demi untuk dekenatur patawe. Jadi akan nabatasi. Di pengalaman nabatasi tandrita. Pabenengi itu pajang pakai kira-kira mager Cina rupa tahu boleh dapat tahu na selebih tunna apa tambah pemerintah 2 meter itu tahu tahu ki mas selebih boleh dapat dibongkar si pintu nama sigi tapi nabatasi pengalatara makar dari kolek tu umpamanya si kometer apa no tu kalau kau pakai kalau boundary mo tu cari kecomong itu tak tambah itu.
Magkotoporo kemo paring kalingata na batasi kung Allah Ta'ala. Maka ni kira-kira beneng ede na batasi paring kalingata kung Allah Ta'ala. Yung kalingaman at ko Jakarta, loli matindro ini na mga bengit ko Jakarta. Makatamaroja ki kira-kira. Loni matindro ini na angka ni mapabat tu ko singka mo kamay yung kalingaman. O ko na lagi man yung pato mapabat yung saktil-stil kita din. Maka ni beneng yung kalingaman, sino pa betul-betul mapamula Jakarta lesu ko eh. Tapi nabatasi kung Allah Ta'ala. Dan karena itu yang kali yang kumanyang patu pa ni matakon ito manyang pati matindro ni. Tegede tersi. Agat ta nabatasi pag kita ta. Coba ni bayangkan beneng ide nabatasi pag kita ta kung Allah Ta'ala namun yang katembok dito magaga. Papadamilo kacay. Maga recita ini loki mandre itu si bali boleh loi jamba. Ditai pa dega de. Maga ni kira-kira Cina. Tapi alhamdulillah. Nabatasi mo kung Allah Ta'ala. Opo ni Romita maskada luar biasa ya pakpinya mana kung Allah Ta'ala. Biasa mi di upataw ide dari paham. De na iris semiro pakpinya mengangkai na wirik kung Allah Ta'ala. Yenaro dia to pandrita di telai Hatam Al-Azami rahmatullah alaihi. Nabuari makkada arba'at wasya la yu'rafu qadaruhu illa bi arba'ati asya. Angka pa sewa-sewa de na isengi rupa tawe sangadinna angka tirap pa sewa-sewa. Yang pertama as-sababu la yu'rafu qadaruhu illa as-suyuha. Nai akan lolongnya dek nai iseng maganya mana nariku kan loloki. Tumang kau kan loloki ponco na baca mawata lari, mawata lupa, agi lo nakka maneng, agi melok na pegaw na uli maneng, mawatang agak kurang, mawatang maloteng, ponco na baca magi tak sabakan loloki. Tapi egana tahu napakai gune akan lolongan na rianu masalai. Napakai gune akan lolongan na umpamanya rianu na cecek ng Allah Ta'ala. De apa ang imakadamaga niya manar yung sengi akan lolongan, maga pinanay sengi. Na polisi ya sengi acuangan. Eko macuani, ko tatoki matok-tok manang. Namo ililipa tadi tumili makai. Biasa cuma kada kini kalau iyo macua pak matbu kam makbu ya tapi lo makbu na moto ili pak mo dito ni makka. Pas kuleng ini malupo tadi pak agak senai pas tujung ini malupo tadi pak kulengnya dia tiga. Tendre ni macua pak matu loka makbu matahaju macua pak matu loka makbu mak berjama na dia nulis selesai ron. Napa itu nasus salena dari komacuani? Wih benenge. Sangkana nang kagora. Laita sabab yaudu yauman. Benenge kasi weddingan rewa menjadikan lolo namoni sesto. Tapi kira-kira nulemo ka kira-kira rewa itu yang kalolongan. Dari makana roi pasangi di kaloloe. Anak muda mawatangi mo pa pakai guna memang ni. Pakai guna dalam arti kata pakai guna ini akan lolongeta awasangeta untuk masuk pada Allah Ta'ala. Pegau siagai egana desing. Nasa manarit ko naratta ni yasangi acuangan. Masya Allah. Pani tumega tok pikiri kadawi sumangat tomor ko kalolo ki. Ko sirunto ni dua talu lato. Wah. Buat tumutuma lolo di puncok na baca. Lesi pa mas tempe. Lesi pa mapaduna. Magolo kiriolo di se makoke Masya Allah. Yan asa nga buharip alasan. Ahatam alasan. Yang kedua, al-afiyatu la yu'rafu qadaruhu illa ahlal bala. Naiya asagin-saginangi. Naiya anyamong-nyamongnya dek na irisangi sangadina na polepi dia sangi abala. Na polepi dia sangi asibukang. Eko manyamo maga nyamata magkukuwi tanaki.
Tuda-tuda kiri bola tak temaka nyamanna. Tuda-tuda ngriolona talapitita. Ye burangi kopi riyondo anak tak. Masya Allah. Nyamuk paga. Dero nang kanarasakin makadama nyamong. Iye mani narasaka makadama nyamong. Kaya nariko mapapuro. Angka pimatu kesibukangi. Angka pimatu abalae. Kung kani rontain apa ini ngeramana wi dena was sampajan. Eko sibuk ni apa ini ngeras sampajan na. Padahal ko tuda ni bangi pa ima dena kedo. Wah, siwa berjama iya. Pamagai sibuk sih. Angke ko darat ng pamanya, angke ko galun na, angke sana napay na pikir gimana berjama dari kung kato kulay na aga. Wah. Siwa berjama padahal waktu na sudah dega kana pegau. Bang itu dia nak kido. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tayo makadaiye pa tu narasakan ni asangnya tahu asugira narikuna pole asangnya akasiasingan. Waktu na sogi talangga wi de narasakan ni rumas kasina narikusogi ki gangkana nakadi kang waram paran nagikiri gelap pakutai sekabeti tandu tedong. Rek paga de nang kayang kalingi rampe asenna. Iye mani namaring ngerang. Bangkrut mani kasiasi miniwi bendeng ngiro riolo apa bendeng ini nanti. Bendeng ini nama ate ini ikut ngopi. Makro akilera pangnetnya ada bendeng ngiro ada bendeng ada setak sebenarnya. Dia waktu di puade itu mata maka ada bendeng. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makotorak kelera pangana iye patu irasakan ni roi sikacai mampat na roi sikacai na rekuna pole ki dakka. Mal kira-kira ini Muhammad bateta mapake wai mubassir eko minuki ekologi mabicara soli wai na bensinge. 500 siapa bawang si kaca 500 masoli. Tapi Masya Allah egana tau nalli wai na talak bawa de narasa ka makaramaga penting na iro pamagi mega wai na ita. Iye panarasakan dari puna pulih dekat. Tidak kagak sebenarnya itu angka. Pada masa Khalifah Hasan al-Basri, angka waktu na terlambat ipegawi sempajangi angka di penasehatna. Aga pasta bareng terlambat mas tepok. Wai sibuk ka matur orang paraku. Siaga tuwi kana orang paramu pa sibuk na sabari ku mas tepok. Malah ni wai si kaca. Nke wai si kaca. Kira-kira dari koko ko padang pasir nang katau punai wai si kaca. Na de tuan alo mareko nareko mamatamate ko. Kira-kira tiaga melok morengi waram paramu punai makokoi tiaga melok morengi untuk muala irwaye. Makare halipai 1/2 hartaku warengi ro yang penting dari muka werinu daripada mati ka. Pure na inung makutana si panesehana. Makar nareko pure minum yetu wai si kacain. Kira-kira nareko pure minum nade nalo mesu. Monro ilala babuamu usus buntu ko iye panawadding aga sana teme ko nareko angkam pamanya mereko pak pura siaga kira-kira waram paramu sengaruh 1/2 waram paraku warengi yang penting uti muka teme makar nila ngatinawih sika kami beli angke na waram paraku mapamula makro dena kana sabo gara-gara waram parang dena nang kana halang-halangi waram parang naro waram parangi wating nasabarin na mahalangi ki. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pas dirasakan ya atau gilen narik kona boleh ireki yare kana boleh ki akasiasingan narima kwanna naro angkai orang parat tak pakai guna madece memang nih. Sabab itu orang parangnya merupakan modal tu boleh kumpul Allah taala. Modal lah mina dari kumpul Allah taala. Iya meri sapa ini sarona. Apa iro modal pada itu masuk kumpul Allah taala. Sarona mi dilolongan.
Jadi dari ko itarumi deka ka sarona na nale tema pungala taala de jang sapori pala ki. Kato tona poji ni pak depungi waram paranna sisenna manu pungala taala nandre akide gaga. Dek tona kana sorosa, dek tona gaga nalasa. Itu nih kira. Hari ini yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya as-sihhatu la yu'rafu qadaruha illa al-marda. Ya tengah sehat-sehat kan biasa de na irisan magar nyaman na nariko sehat ki. Ekko sehat ki poncona baca agi andre masipa. Namoni pajjeladan mi andre yang penting angka telona masipa. Agi ni kuti andre masturut to pus pamagi sehat mopi. Manyama papinagdingnya pamagi sehat mopi isi. Baik ko mapading isi aja na puncuk na baca. Melew kita manyamang betuda kita manyamang tahu ini makelo na ini majak pinagdita. Masih mapading isi. Ini yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Napole ini tekanan darah tinggi. Napole ini esenge gula, dek na gaga. Napamanang dirasakan manga perwi, sumanga pape nariko sehat ki. Aga kilo yantre di mana ngiri yantre. Apara jinna we alena tilak de sappa dui. Alena malli bembe. Sisenna pura digere bembe eden andre bembe. Principa. Alena malli pa bo betpa, alena mebu betpa, alena poncona mebu sisenna patala, alena den andre betpa. Magai gulai. Nyamuk penarik ar. Jenari maswanar narik kosia akibat ke guna memang ni raja pataro. Priolo tanna polita dia sengilasa. Ini yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting rupa tahu wedek nai sengi al hayatu la yu'rafu qadaruha illa al mautah. Yero ya sengi atuo ngate nai sengi mampat rupa tahu sangarinna na poli biasa ngamadeng. Lebih dia paya matengi cicing itu mate ko malasa o timu tumak kolik pursi malasa majapati eko malasa lasa ti maringerati si sena majapati takalupati tapi o ko matengi dega aga cicing bawang ini paling berharga. Yenar dena pada sisi pari-paringerang makadai lino lepa-lepang mau tidak mau pasti mate ki. Kullu nafsin za'iqatul maut ya mananna makke nyawai pasti tu rasakan ngamatenge okko ni tu dirasakan maga mampatne sangi atungan mate pitu temat nanega gora mabatalani. Tapi persoalan yang sangi kematian iya panawat tinggi diolah dari kom kata pukul inar nawe ini luar biasa ini maka pemberian paling berharga dari Allah adalah iman. Tepuk paling berharga, lebih berharga daripada emas yang kita simpan, lebih berharga daripada mutiara yang kita simpan. Iya na tu tepuk dek na pahaja na inti setange dek na poji orang parata, setange dek na poji duit tak, dek na poji mutira tak, dek na poji ulawat tak dek yang diintai setan setiap waktu adalah iman yang ada di dalam hati. Iya na tu nari kumada we tahu we maksud seri setangi. Na baca. Megala dato tu se kiro na setangi nari kumada apa mai kumada we tak tambah tepuk Kota tambah tepuk tak tambah tu amala tak tambah amala tama ki suruga. Hari kota mana ki suruga digagang kota na setangi tamaranaka. Jadi megala dato tu kiro kumada we tahu kani masuk sere pura sina palampu aje na palak ko sina katao si utuk na ini megala dato kiro na mata ko ki je ustaz pamita ka ki macerama ini ada ruang panito men
Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih pinari ko cakar ya kini mapahan matinti pala. Apo jilak dan isi tanya pokoro. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enor napas kaliari gangkan na nasabak pakayalin na setangi nasabari na yero tappo biasa tersendap-sendap gangkan na angka tahu malampe ni janggo na tapi tappo anak mopa. Magiro tappo anak iye pa na lo matappo na ripuangka na ita. Ekko de daga na ita din lo matappo. Iga padakong kaya susuruga. Ang kanaga tutuo, lesu bema mancarita. Ya, tapako, tapo anak-anak, pak lo nih, ya tangi suruga. Tapo mak bicara. Malah tiap kelerapangan tapo anak lolo. Magi tapo anak lolo ilalan ng pamanya babuana, indo na nalap kelerapangan ng reguruta. Yero anak lolo ilalan na babuana, indo na riutanay di pungalatala makadae anak lolo de gamuelo uwereng mata makpikir anak lolo agaw anak pune mata ko lalo na babuhanin do kupuan na ade to gaga telepisi de to gaga kamila pejibangan ni puang de to gaga upin dan ngiping betul de gaga. Maka isi pengalatara dek kamela uwereng 25. Mapikir siya lawagi 25. Nama to de toga gadar, de toga galung. Loka mabingku na nama to dewa bingku manri matoka. Aga si muarap aja na pemerintah jari. Tidak usah kau kasih saya tangan. Pak manri matoka tanah mo dewa bingkung Akhirnya si pengalatara anak lolo dek kamela uwereng aja. Aga si walang mala aja. Nang kamu aja ini indokku. Deto kagalapangan ko lang na babuan indokku. Deto mak golo. Pajeni puang. Deto kaguna-guna na aja nih. Oh, dek nasadari. Magkarayero babuan na indo ay tinampak bawang asera ulos 10 tona. Jadi dari hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan pun tiba 9 bulan 10 hari. Angke malaikat palecce napas kolino jaji ni rana erikon kana de gaga matanna de to gaga jarinna de to gaga jena ko gani melo ni manontong de gaga matanna wi magar ya selino di magalino puang di melo ka kasimak kita masa di mau perlu melo ni makarawa de gaga jarinna. Wah, ngaga tuh, masa dia mah perlu jari. Melo joka de toga gajena. Wah, de to melo perlu aja. Napa ni gorau ko mapako tu paparewa nak kasih di babuana indokku. Arenna mata, arenna aja, arep to na jari. Biasa ni kan mengkalingan kana lolo lewa di babuana indok nah. Makulit banyak kelerapangan na tusuri lebok na itane. Nari ko bicara akhirat ki. Sinin na tumatapay at tinulog ki tumasampajang. Aga walang sampajang sugi matoka di tumasampajang. Sinin na rupate aber jamak subuh juga. Mega mo wala pangalli de tumasampajang subuh. Sinin na rupate to ki tumatahadju. Aga alam mo tumatahadju mega na mo bicu makandi mapadi nari kuno upo ki macakke to pa bosi-bosi lagi ko tumatindro engko ding lolongan. Minimal bebe kilo. Dek tu perlu mana nyero na mode upega wiro ay na mode wa puasa ki ale ala puasa adongo mega reta mega duita na ipalupu-lupu alewe na makada ustasi mo to makada nigili to malupu-lupu lili na malupu-lupu to akhir ay jadi matuloy. Tuli na pa sa lapahan niya ini dakway. Biasa to makada masuri rimasige malas andala paru nate. Malas sandal anak masuk ustaz si makada ambil yang baik tinggalkan yang buruk. Neyak sandal tepi Jadi waktu yang jadi tuli napa salah paham. Mapakru nari kuwi matto de matto nulle tarima de cetto tuli salah mapahas salah matto. Eko salah paham. Kamu tuh jadi tadi ku mapahas salah yang mareci. De na sadari makkada iye lino
lepa-lepangan. Hari demi hari berganti minggu, minggu demi minggu, bulan berganti, bulan demi bulan. Nareko mati itu penagitaan 63 tahun. Angka ni mereka palecei di alam dunia masuk ke alam kubur. Maka ni melok ni agasan nama kita. Na iro petang na kubur luar biasa. Iro lampun na kolina namo siaga juta wo dedu let terangi na kubur na. Ternyata ia menceje lampu ya naritu amalakna. Ilalan na kubur calalena ni bawang. Tega ni sahabat na waktu narilino. Kega ni indo anak-anak, kega ni anak-anak ay may tau maanan ni. May tau mana din nagkakacala. Ternyata iya wadingnya duangi ya naritu sampajan na. Sampajan na maduangi lan na kuburu Macam ke ni melek mas selimu. Ternyata selimu na polino dek nulet tiro kuburu. Aga mencari selimu pasti dekana na dek nang kana sidapka. Napa ni gora puan parewa nak kesirilino. Laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas solihin. Benenge ka tinapatanjing akong Allah Taala na parewa ka kasi cinamparilino nak mal soleh mero nak pego amal soleh mero na masudap ka mano waram paratku. Ay dek nagaga harapan. Napa ni narasa ka makarawi nyama pape na ikotuki. Nariko naratin ya sengi amadengen. Yena dek na paja ki maparingeram. Aga ya peringerangan persoalan akhirat. Nasabak magai, ia naruh akhirat masuk melok dijupai. Lino disalai-salai. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Magi nasi mata peringeraki apa sedangkan lagi anu biasa di tamata biasa mulian lupai. Patole ada nama Thomas Seller ni tolek na. Oi ni kamala tole kukoy. Aga nene tole katuko di cerita ne astagfirullah ya moro masalah na. Ibu-ibu ada nama top paling na episona. Ih kasi male episo pala suna kukoy. Bali bola de ni ka iman ka bali bola tanai. Na di matutu taruh ye. Ini coba bayangkan. Anu irita mata biasa yang lupai, apalagi narekko anu dek nang cerita mata, ya naruh penting na dek na pada kisi mata si pari-paringerangi, narima kuan na naruh, ajak tamangingi, sudi agak senang, maringkali ngecerama, makuto paripat ceramah ajak tamangingi, mak cerama, nasabak nariko ngingi itu untuk ngingi, dan oleh mande bete, betuan ada dek na gaga harapan, narima kuan na rumah muari mak baraka. Ang ceki si mata mengerang papasan na ande guruta makada akan lolongat tak pakai guna dia lo tak polena ya senge acuangan. Yang kedua asa ginange ya rega kedamaian ya rega kesempatan ipakai guna madeceng dia lo tanna polita ya senge acipikeng. Yang ketiga asehat genge ipakai guna madeceng dia lo tanna polita ya senge alasa. Kemudian yang paling terakhir paling ngerangi pada pakai guna madeceni atau ngestak yang satu kali sebelum kita didatangi yang dinamakan dengan kematian. Pamare mabarak kalau di mana? Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa billahi taufiq was saada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.